your best YouTube channel. Why media. Kyabe ekyo mukola okuba nga mwekumira kwa Why Media amwe bali kutugobera mbona mboze ife ku YouTube kitwiza mu amani yasaba bakali ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching, bambi tubasaba go ahead and subscribe, like and share our videos. Nzi Yazid Yolisigira owebusidde bikado ona kulwalero embozi yenayo yanako nga woli kumbona nkyalire muko mukairo ono nga ono yazala omwana yazala omwana wabula ekyembi nti omwana yazalibwa nga wa bitundu bibiri. Omwana muto wa myaka 6 wabula ono yazalibwa nga aliko ebitundu bibiri, ekyomusaada n'ekyomukazi. Wairenga yajja mu idwaliro lya government bamukoba ati omwana ali ku ebitundu bibiri, ekyomusaada n'ekyomukazi. Omukyalo ono olwokuba nti mwavu embeera etinungi yasalawo okwira waka ng'akoba ati essetede bamukoba oba oliawo okutandika okwidandaba omwana ono dalinga aninginga oba oliawo tadibonanganako. So onaku lwalero omukyalire ku kubambi atwaire ku mboozi ey'omwana ono azalibwa atya era bazula batya nga ali ku ebitundu ebyekyama bibiri, ekyomusaada n'ekyomukazi. Era tukobere ebitundu bino biri luyiwa kiriwa igulu kiri wansi byebyo ali kujja kutokobera omwana ono afuka atya kiriwa kyakozesa ne madwaliro yebaja era yakomawa okutoka okwira wano waka nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira owefa busade mu bikado amami amena guni wan Amaina gangene kyekabejja joy yogera ku kwino amaina gangene kyekabejja joy kabeja joy. So tukobere omwana ono omuzalo otya ne yali first born ne yali last born yali wakumeka era ya endeno wajawa ono omwana wa kusatu. Omwana ono nalindenda najebuyoboya nano idagala mukulu mwana muzalira mu idwaliro buyoboya wemuzala mu idwaliro buyoboya kale omusawo teyakigendera kutegera nga omwana aliki nga ali kwensige ngebe yali baby nga ali ku ebitundu bibiri kati ngolwa muzala twira waka najja okuba nti kanasuya bulungi amaadi okuba nti nazo omwana mu testing embono omwana kitufu muwala afaanana atya najja okuba mbona omwana nga kumbali kuli kwensigo nga wagati wano waliwo akantu osokaziisa naita mwami wange namuyonola namukanto omwana kitufu tuzaire omwana aboneka aliko ebitundu bitya bibiri. Okay, oli kutukobera buyoboya idwaliro lya kiri ya government ya government health center ki health center 3 health center 2 health center 2 so idagala wanwera wa buyoboya bweneyo idagala wali malayo wanywa wajanga okuno idagala emirundi jana jebakoba wajimalayo ba wajja ku mitono najje emirundi ena nabanga amaze yo dona lwatuka okuzala najja nazaira wenaawo. Okay, nga bakaze mujja mu madwaliro okuno idagala olisiga bawo omukisa nti abasoba bakobera boli awo omwana kijoli kujja okuzala iwe no madwaliro yo wajja abasoba bakobera ko kunti obo omwana ali munda mulenzi bamuwala bana bo mukyalo no kale tibabitegera kasaba kukera nibakoba ati omwana omulungi munda kibakiwe ati basa kutegeera ati omwana muwalo bamulenzi kyenda ngojire kale ku TV meba kukobera ebyo. So ono wazala omwana ono nga okufuna olubuto luno ewe olowooza muli lwaki waliyenda omwana ono okumwizaako anti olwedde kati nazala omwana ngo obulungi bwemala okumuzala twaba ni baba eyaweze omwaka mulala namutwala mugundi baba kati yakoba ati omwana nge nteka okumwerwanirako mbenga nkoze eki mutereziza baba yafuna esente yampe mutwalo dali so kolinde oli kututwala walaya abantu bonanga azala abana basatu yakomaawo abandi bazala abana babiri igo lwaki weyongera oli kwenda okuzala omwana owundi obuzibu bwe buli naye nda abaana bange mukaaga nkomaawo
kuba olwedde muwozala muyinza okubaamu omwibi mwabaamu ali atabuli wa muzega kale wozalako abaana omukaaga Katonda tumonamu abayinza okuyamba waba wakubisa wakuyamba mu bukaire bwo. Okay, so buti ogire buyoboya omaze okuzaala lwaki abasawo tebategeera omwana ono tebamwekebedda bulungi ne bamuzuulirawo? Tebamwekebedda bulungi ne bazuulirawo ninze mwene yategeera. So wemwira waka wali okumunaaza? Naye ndi kumunaaza kati bwe mba nga ndi kumunaaza najja okumwekaliriza nti kitufunzire mwana muwala aye ali ku damage kuki ku bitundu ebyekyama nga kumbali kuliku akasigo naye nola baba we baba ena yada yabona kuyanka kumutwale ku mwidwaliro najenda mutumba bankuba ati ono mwana ayendawa Mbale twaje Mbale afuna sente mwene ninjaje paka Mbale natuuka Mbale batwala niza bulungi nayogera ni ba dokita banka ati ono mwana tuida kumusobeda kumutwalawa mulago kati awo mukuje mulago baba obulwere bwakola ki bwamugemera baba eyabanga akoze ki afuire yandeka baba w'omwana ono yafa? Baba omwana oyo yafa. Nabanga nze nzira ntandika eri nejawa mulago era nzira limbiviire ku ngambye esoni ye. We mwaje Mbale oluvannyuma omusaadha yafa? Twabaawo naye yabanga ategeike akasenda akakola ki akaje mulago kati obulwere bwamugemera kati we bumugema bambi obulwere tibwaira inuma Katonda yamukowola yakola ki yajja nabanga nze buti nga amaani gampwire munabyesoni era nga nze ebyomwana kuba abankuba ekisere tali ntono emulago ati okutuukayo. Okay, so tukobere omwana oyo musembezeeyo omaze okumufuna ebyomusembezeeyo tiri kumwendeeyo. So tukobere aye nga omwami yakali kufa yali nga atandise okulaga nga afayo ku mwana we? Yali atandise okulwana ku lutalo nga kale nga apakasa akasente kale bambi yali afunye obukaire bubiri obukalu nga ikunkuba ati buno bujjo tandika kuki ku mulago aye bambi obulere bwaidede sente edajira muki mubule kupata mutamuza amadwaliro manje nga tali kuwona. Okay, omwami yalwala ki? Bamuloga gundi mpagamanga emmere tepita kuika mu lubuto nga tepita mu mamiro. Impagama neri nga tekibonako ekyo eri mpagama mumiro gwembendi lyokuzimba eri eirogonga yali tamira malusu nga tamira malusu waire madi nga tigajja nga buli kintu abulanga ekimukuma madi kumuta ku miziza kyonka ayi nga okulya emeralia nga talya amadi kunwa nga tanwa ngezya kibita kijja mu lubuto nga nibaka ejira ngezira kijja ago munkubu bakuba ati bali bamulanga ki kale yali alina business nga motoka litikula ama license yatunda yafumba walaji yagaba neyo business yamulogesa kale bambi ole yasalawo omuntu ali ni family ye kuba atunda ma license yafuna sente yakati amuloga afe buto yamuloga imwe amaka ano abayamba abaganirira yena yafa eyalogole yena yafa. Yena yafa. Oyo yafa ki? Yali yamalaka olwawulira bakuba ati naise mukaaga namwise yagema mwingira yajebuko liba mwiza mulambo ati twide bati ekyamwita bamwiza maiti. Mboze do mu byalo ati mu byani mutawuni bine biliyo ne bili ni mutawuni ayirogo buli bantu bawona litambula aya abantu na mitima emibi sometimes musene yabunya so butisawe eno ono wafa omwami yayitaleseewo ku bintu bivaamu kasente biganirira mwana ono kweyongerayo kale ebintu ebyali bisinza obungi byona byona twali tutunze nga tumazeewo byajira ku bulwaire nga tuddi nti oba ajja kuwona byona byabanga biweirewo awo buti naabanga ntengaime ku mwana wange nga nsabwa Katonda kyonka nga nzira waire 10 kati baba olwafa n'abakwawo myaka 2 kunze kankuma omwana nga avemu namana afuna bamikalo omusaadde owundi ayo omusaadde owundi etakirwalanga kikulu omwana gwe atazaala tasaa kumuta ku biseera ati kankole ki kandanda abatichi nga tikaye tamuluma kubode tine yakola ki tine yamuzaala toka wano woli nawo omusaadde omuyaka yafuna wendi omusaadde omuyaka oboneralanga omwana yolukwira ati ali mu sente alikwenda sente ningi abasaadde batya ino
abasadde batya ino liiso okwetika emigugu egitali gije kumuwamere kulya kyonka walwala kwawo musuuda ate oba makerenda ero tijja kudeema atoola aye ebigemagana esente eningi ezira so tukobaire omutuuka emulago oba mutwala kupaka mulago otuuka emulago abasawo bamwekebeda babona bakuba ate omwana kyenda tesiti aye tesiti mu bukairoti butaano ayenjede enzira abasawo bakuba ati omwana yetaga tesiti nga daki tesiti okutesitinga okubona ku bitundu byebibiri kiriwo ekirina amaani kikazi oba kisaada bayenda kutesitinga jasi bakoba omwana ayenda okumukola ku tesiti bakakasa abasawo ku bitundu ebibiri kitundu kye kyamaani kyalina okusigaza oba kyabukazi oba kyabusaada abasawo bakati birina mu sente ng'emeka abasawo kale esente debenda tesiti obutesiti dinza okuba nga dibayikwenda obukairoti butaano nga kuzira ku ntebe oba kulongoosa oba kiki ayo etesiti okubona ekirina amaani n'ekiriwa kale butaano so kuba kukoba batyo kyekyeyira kwiwe kati batukoba batyo tuwayira kuba esente wazira tusaba buyambi so mweyira wano waka n'omwana wano omwana ono okufuka kitundu kyekikola wansi mu bukazi yafukira kati obusaada buli wangulu obusaada tibufuka ayi mulimu akatuli mu busaada muzira akatuli kali wansi mu bukazi yafukira kano abakyala oba bali kunaza abaana bano eri bibabona omwana ono bwomunaza akantu ak'obusaada n'okakoonako kasituka kale kasituka ng'ali kufuka ng'ali kunaala aye kazira katuli tikafulumya amaine gafulumira wansi mu bukazi aye kasituka kayimerera kale tikemerera ng'omwana omulenzi bw'ali ng'oyo tikemerera kuba kale kali bwakunaani kati ku nyama ey'obukazi aye katenuka butenduke aye obona nga ali kunaala obona nga afumuka kati aye tikemerera kasituka butwekerega bwerege nenesibo yena yakola ki wajubona nga yo nesitwike aye tefulumya maine gwe wayira wano ku kyalo buti omwana ono abisibwa atya okuba naye ng'ali mu mbeera eyo mu mbeera yalimu talwala okuzaanazaana bulungi abisibwa atya nga waali waka buti saawa eno ng'ali mu mbeera eri aliku ebintu bibiri aba atya embeera lidiririta wano azaana bulungi kale einumaale yagirangamu okuuka obulwaire aye kati saawa eno bw'omugwira ku pandomu nga yasamukira wala einuma jankwa nga mpiso ate ng'anaala kulala yali ng'anaala ino nga mu ssaawa ayinza okunaaba emirundi oti 3 n'ajja mu iddwaliro ebyoboya bampandikira amakena n'amugwirayo ekyaba nga kikoze eki kirekeire ekyokunaala my god tonda wange bwe tukukyalo bakubana batya kukyalo ekira muntu ambona bubi okutolako omwana wange yenka webamubona nga bamudeeda kyonka bani bamudeeda baana baine tubakuba batya ati ow'ebitundu ebyo bakola ki bamudeeda batya mbu aliku ebitundu bibiri obukazi n'obusaada omwana ono akasoma kale nali ntandise okumutwala ku isomero okusoma mu gundi mu gavumenti eida yalwala muukuuku kati olwalwala mama we olwamwetese ati aida ambone kuuku eno kati bino ebyatandikawo nti kantandika okubona oba ajja kutereera taamu eno tali kusoma aye ngali atandise first term nga yali asoma kyakumeka yali ali mu bebi yatandise bebi myaka 6 akali mu bebi ali malayo oli so ng'omuzaire w'omwana ono wazaala omwana nga oba oliawo olina ebirooto byo ng'omukyala otukobe twali ayenze baana 6 owulira otya okuba n'omwana onaye nga mulwaire toyidi future yeri kujja kuba etya
ali ku ebitundu byekyama bibiri. Era ze nandi mweraliikirivu kituufu ndye nali mubba ayina wawula omwana wange kuba nti amana amulinga olwedda aliikula nti amana amulinga nekyane nakuyangema ajja akula asitula amawala buli muntu batandika ekolaki kumuseka ng'ekyawe nga tiyeeyagala kasita aba alabwike ng'atumyamu kasita we kya myaka 12 15 anaabanga omugala akuze ng'awo anaaba ng'emirembe dde naazira nga tasaana kweyagala kuba ze neera omutima gunuma nti amana alowooza nzira kyakola nzira ssente ndi mwavu nzira wentandiikira nabirekera bwa Katonda. Olowooza abandiyinza okuyamba bakuyambe batya ku mbeera eno y'olimu? Nina ezo okunamba ndi kusaba buyambi aliwo okukayinako oba 10 oba 20 oba imeka ndi kusaba buyambi banambe enongoose eki omwana wange nje emulago mbone nga bajja kumukola operation. Wanda baje babone baje bamukola operation ng'otwere ku bino eby'omwana iwe mwene embeera oli bulungi okola mulimu ki? Wazira mulimu gwenkola ndi mulimu. Kikubesa olima biki? Tulima mmere yakulya mwogo mbooli duuma bidandaali. So ate abantu ab'omusaada yali baba w'omwana oyo yafa baza ku buyambi basobola kuwa? Era famire yona nfu eyalimu okunga omuntu noyo yafa bala abasigala babonabona badongole. Badongole kitegeeza ki? Nti baali awo batyo bantu bawala gye basigaza myenge de bafuna dakunwa bazira mulama waire mulala era tisaana akulimba nti obeewaabwe eriyo kino nikino bonaba n'otuuka mu famire n'ogiringirira era kituufu otegeera ekiriwo kyene enta kwinonola. Era kyembe ndi kujja okubuuza kuba ng'owali omuntu waafa nali nsuubira nti kuba mulamu bo nokuli kujja okuvaajo okukuuma akuza abaana ab'eidandabe. Kale baasikisa baatuwaayo nze tyagana nga tisobola. Niwe olaba abaye baba bakuwaire? Nze nadeemamerera omuntu omusalirawo omuntu mwene yeesalirawo kyayenda nze nadeemerawo era tyagana. Mama so butisawe naaliwo embeera kiddagala kyeyakolesa panado? Ali ku panado nakotamu kale bwe yali nga atandise inaala okufuka einuma wale balina amakenda ge bampandiikira ebuyoboya mu gavumenti najja nagula kyabanga ekikoze eki yanakubirako nemawulire ekimi namubuuza nti yanalasa emirundi emeka obwire yankaati tanalala era enaku dino kyabanga kiviirewo naye atandikire mugiya mpanvu kyaneeraliikirira nga tiddi neebuuza omwana wange oba abaire eki aye Katonda yanamba kyabanga ekiviirewo aye kati bwalwala ngula ku makerenda panado kotamu biki kukowola nayiya mwena ak'ekikumi nagula empeke. Kale abali kutubona eyo n'embeera eri wano ey'omukaire ng'atwayirako ku buzibu obuli n'omwana wono omulenzi oba omuwala era nga wabakobye weba yayinika alina obuyambi wabona oba nga oli ni connection yayo noba oli awesobola okumuyambako kubona nga omwana ono bamutereza bambi kyali kusinga kwenda kimuluma kuba yazaala ng'alina ebigendererwa bingi era alina isuubi lingi mwana we wabula ekyokuba nti alimu obulwaire obwokuba nti alina ebitundu bibiri ekyomusaadde n'ekyomukazi kimukosaamuku kunga omuzaire. Mami nga nvaawo ng'amaliikiriza mu famire ey'omusaada oba ey'owemwe eriyoku eyazaalaku ku omwana ng'ono? Muzira nono yenka eyasooka. Tukajja mu maiso n'ensonga ey'omwana ono omugala omwana omuto alina ebitundu ebiri ekyomusaadde n'ekyomukazi aye nga wofa okuwulira emboozi ya mama we bimusobeire taidi kyakwizaako kuba yajja mu idwaliro emulago wabula abasawo bamukuba nti omwana yeetaaga tests wabula nga tests d'amaani ate nga ekiriwo ekyembi nti omusaada we baba w'omwana yafa ng'omukyala wakubire nti bamuloga ku kyalo bamuloga olwafiitina
mbali nga aliko kolakola ku business agula license awo yatunda biki mbwa abekyalo mbo bamuloga nga bwe mubidi ebyekyalo mbo bamuloga wabule kyembi tineya muloga katonda yagumusalira katonda bano bagaba katonda yasala omusango wagusinze ole yamuloga katonda yena yamukoba ati kale wena jaye watwala mwino so ebintu byaba bityo so omukyalo ono yafuna omusaada owundi wabula omusaada nga wenkobeire nti yena akazito kanene oba oli awo abona nga aza sente dimala kujja kulabirira mwana ono oba oli awo yatazaala omwami ono yondi naye tinazaala omwana ono tinamuzaala ono bamweta Dimira Michael muzira kisa nanoonya abantu abasobola okuyamba kuko omwana ono era Dimira Michael idinga ni munamawulire so kyakoze kunkubira isimu yakati Yolisigira Yazid otuyambe eri yoko omwana ow'ebitundu ebibiri kobono mukyala wa mukyala eno mu masokolo tedinga n'abaana mawulire baliyo so Dimira Michael andise yampa directions so twaida naye wano yandaga amaka g'omukyalo ono so Michael webale kuyamba ticha nkuyamba muntu atali wuwo kuba twena nga abantu ndidi wena butyoso kwangu line ebizibu ebibyo nga nebindi okali kubituukiza tisubira nti school fees wamalayo ku isomero da school fees n'abaana bo school fees wamalayo kangamereko wamalayo school fees ku isomero ekyo ekibuzo kikalangufu owoye buli nakoli yankoko okay Michael yena nga omuntu alina ebizibu aye alina omutima katonda gwe yamutaamu ogw'okuyamba abantu so Michael webali kuyamba abantu era tukusaba ojje mu maiso n'omulimu guno gw'okuyamba abantu ozula otya omwana ono akugemereku emirimu gino gyenkola ejja okuyamba abantu nga mbitira mu kibiina kya Smart Walk Uganda ekibiina kino kimazeewo emyaka 10 nga mission yaffe yakuyamba bamulekwa n'abaana abateesobola tukoze bingi tubayamba tubayizaayo masomero biki kati erina lyamala okubita mu Iganga district ne district serindi edetotolere so abantu bano okuva e Namutumba bwe bawulira ku lina lya Dimira bawulira Dimira yamba bamulekwa nakinaki n'olw'ensonga eyo baatambula bantuukirira eka ewange bwe batuuka eka bamala bajja ku mu office so ekizibu ky'omwana ono wakibona otya ng'omukyala akwandulire eyo mwene mule kiki wawulira mule mu kusooka nga akobeera ekizibu kino wakabona nga akazibu akatono oba kyakukangamu twabasomako nti eriyo obutonde omwana yazaalibwa mu sayansi isomo lya sayansi aye naye tusuubira nti mu bulamu bwange ninza okubonako oba okuwuliraku oba okubona n'amaiso gange so abantu bano bwe bantuukirira nakoba kino tikibaayo nagezaako kunoonenkereza kyenasookera kunabakubatira musawo n'abatwala Iganga hospital badokita baatyama nabakabana munambe omunkobera ekituufu badokita bakoba ati munagolola mulago bwe mbakoba nti mulagobana imwe timukikola ati be so mulago omukyalo ono omuyamba kwe mulago gwalina omulundi ogusooka okujja mulago omukyalo ono n'omulundi ogwali ogusoosa okujja mulago nizamutusisa mulago so ankobeire tetujja kubiiramu ino aye nkobera ku tesisi abasobodde baakoba tesiti no abasobo benda kuzuula kyene omwana ono alina obutonde bwa mirundi 2 kati ng'omusawo ne bw'ategeera nti oli mulwaire wa malaria alina okusooka yeekebedde omusaayi gwazuule malaria akulira atya kati nekiri ku mwana ono bali kwenda bazuule kikyene ekisinga ku amaanyi bali kwenda bazuule ekizira ku maani banaakikendeeza batya ye ekirina amaani kiki kirajja kuleeta mukazi tajja kuba n'amabeere musaada tajja kuba na birevu abasawe bali kwenda okubona nti babyenonenkerezaako kati dokita yakoba nti test cd baitidikolebwa mu Uganda wano babeere bakutwala ku omusaayi bagutwala South Africa oba UK nti aye chance yatuyamba saawa eno tulina amalabs agaigulawo wano nga test cd lijakolebwa wano private ti mulago badokita abe mulago bamalivu okuyamba omwana ono kubwerere aye bali tukoba nti twala obuvunaanyizibwa tubafunire test C kibayamba okuzuula omuntu ono ajja kuba atya
kibayambe okubona nti basalawo obwidanda by'omuntu ono bwalijja okufuna kuba eri awandiwe baakobako nti ajja kufunanga empiso ndala buli mwezi okumala emyaka 10 nga bamaze okumukola sajjali nga bamaze okumukola operation. So waliwo chance nti operation esobola okuba ey'obwerere? Waliwo chance nti operation esobola okukolebwa obwerere. Aye challenge weri kuvanga saawa eno ni test sidi nedizingamiiremu dino mulago dezira ate da beeyi eno eriyo test yeyindi nga gye baatukoye miliyoni endala n'emitwalo 83. Bisome soma test dino tudibona bigambo ebaso eri eno is it carotyprin miliyoni ndala n'emitwalo 14 n'enusu imeka lunana pega ntu abanene yesatu n'enusu akanana twaida twaba ni test eno gye baliko bantu bagintroduce nze mu Uganda eje tuli kusubirwamu okuba ku miliyoni 2 eno era saawa eno GNRH eye kabuzibwako aye nga tuli bagumo nti we tuba tumaze okufuna roughly 5 miliyoni 5 tusobola okusobozesa omwana ono olugendo lwe okubona nti lutandikibwako eri abasawo ko abasawo bemulago baliko batasobola gama ku mwana oyo saawa eno okutola kunga bamaze okuzuula ki ekizigambiramu omwana ono kyewayimereire olugendo nolwo bambi ng'omwami Dimira wakobye embira neeyo oweberi yasobola idea yasobola okutuyamba mu mbeera eno bambi tusaba omutukobere atuyambe oba iwe oba omuntu yena niwo tuwa connection tubone nga tufuna esede ne dates mwana akolewe ku test nga wakobye tulina isubi nti mulage sobola okumuwa operation ey'obwerere I test so Dimira kobe ekisembayo nga tuva wano baba kakibuko bali kutubona kumbere neriwe y'omwana ono bazaire banange nze kyandetera okwinjira mu mwana ono kuzuula nti mwana mulekwa baba wazirawo aya ate kyangema kwina okuzuula nti baba w'omwana yali atandiseeko olwokaano olw'okwidandabisa omwana we Katonda yamutolawo ezira mwana ida munsi muno nga Katonda tamupulaningire ekiri ku mukyala Joy ezira muntu ayinda kimutuuke kuba mukyala Joy yali neisuubi nti ndi kwenda kuzaala mwana mulungi aye bimuvuirire mu bindi ndi kusaba nti ono omwana ti wa Joy mwana wa iwanga lyaife tugemere walala tubone nti tukyusa omwana ono afune ekyo kyene Katonda kyamwendeza kisobozese adikini okuvaayo okubona nti ayamba yena ensi weewaawo kale tujja kuswika gano obwire butugireku zena ndi mu kumukowukowu kyoba oli kubona ebigambo ndi kusika busike since morning ndi mu field mu byalo ndi kutambula mu nsonga ndadiro abantu abali kwetaaga obuyambi eriyo wensokaire kuku eriyo mukyala mulemeyo yewalula bwewalule so nva kujjayo kuku mbe nakamalikiriza ebyo wabayo kese indi yembe naye eriyo omwana bamulonda mwana myaka nga mukaga bamulonda yabula kubazaire tebabaidi so lo mukyala yamulonda abaye kumugema nga kumutwala kwerosi alange akana kabaire inuma piki yakakuba so bina byona so mbe na akaira ku office na akatuukaawo kayiwe na wakuba isimu so nabanga since morning kuta kuendele kwa breakfast ya katono nenda eri kuno mandi kusika busike nole kuwa madi andi kusika embe ati nungi ayi bambi atugezako okuyamba abantu baife enene embe itukoleramu ayi tudiguno mulimo Katonda ne yagumpa kanambe kubenambako tomana nga wenkobye tujja kuswika gano ayi nga tukusaba bambi buyambi bwaimwe abasebo ni banyabo